O, brate, nađu helikopter pa da im jebemo kevu, brate, mi kad se kući, tako se sheliš. Brate, evo ovdje ima neko. Nekog ima ovdje u gajbi, brate. Primećiš neke nove objekte, brate? Ne. Dobre, to sa ozilima, samo što sam nastekao papke. To je ovaj Gavi, da? Ne. Nik! Ne, živije i dalje. Dole ga zombi ga krše, brate, van. Uši ga, brate. Evo, ubio sam ga. Umro je. Znaš koja Julijeva posoličniju? Snajper se čuje ovdje. Ozbiljno? Da. Di je Mark? Na sniper hillu, tamo gdje smo bili. Možda NPC-evi. Ovdje ima NPC-eva. Čekaj, čuti, sad sam...
Ajde pa kut po kut. Si mrtav, mamu ti jebem. Ali sam te ispunio. Predator Arnold je mrtav, brate, ubio sam. Šta je ovo, brate? Kako je ovo bug? Može ga rokneš? Mrtavi. Nevjerovatno. Brat. Evo mene, brate, na putu. Na TV-u, mnogo brže. Neka lik udara autohammer ovdje, brate, hoće me skinu. Pa sam se zabao znak. Brate, srušio se heliš izgleda. Šta je ovo bilo? Smotao se nešto. Eksplodirala zgrada, brate, eksplodirala. Brate, ubio sam ih, brate. U koju foru? Srušio sam, pa ubio sam pilota, brate. Šime, brate. Srušio se heliš ovdje, pa kako će me akati? Brate, koja eksplozija, Jesi ti dalje u kamenu? Ne, brate, ja sam u čenu. Da. Neko dolazi, brate. Gdje? Evo ga preko puta, prilazi. Pretrčao pistu. Tu. S koje strane? Evo ga na pisti. Zombi. Puca i on na mene. Gdje je, brate? A! Ne mogu izgledati zombija. Brate, na pisti je, brate, mi. Vidim da Mrtav je. Ubio sam. Mrtav je. Ti živ? Naučio srpski koga je jebe, brate. Ili je pijan, brate, ili ne znam. Brate, dole neko puca. Da. Sa Makarovom, brate. Ćemo da ga jurimo? Ćemo da istražimo mi to. Ajde, ali bez ovdje. Da. Vratit ćemo se ovdje, brate. Vozi ka zvuku, brate. Mislim, trči ka zvuku. Ali pazi ovo, brate, Baja vadi Makarova, ko zna šta ima, brate. Ovo je... Šta je ovo, brate? Ovo je stari sabor, šta je ovo? Ne mislim da nije. Jeste, brate. Možda i jest. Da, evo ga Baja u minimarketu. Da, evo trčimo zombiju unutra, brate. Požuri. Znači... Da ćemo na prednji ulaz, da stormujemo. Pa kako hoćeš. Možemo na oba ulaz. Ne bude se razvijamo. Ja sam prešao ovdje preko. Opa. Gdje si prešao? Vidim te. Pa idemo prednje, a? Čekaj, da izvidimo to. Evo ga Baja. Ubio sam ga, brate. Ćao, dečko! Gledaj šta ima na sebi. Ima DMR, brate, ima DMR. Imamo DMR. Nemam municiju za pištolje, znači bi rado pobio ove zombija, brate, a ne troši mi se ova moja municija. Zapravo sad ću da uzem njegovu, brate.
Evo ga još jedan lik! Ubio sam ga. Krvarim, polomio mi noge. U seriji. Okej. Čekaj, imam... 36 kamo, ali da, brate, ono... Evo, čekaj, na njega idu iz stana Goku, ja mislim. Baci jedan stanak da vidim. Si siguran? Mislim da idu, brate. Pa Baci jedan imam stanak. jedan, pa imam jedan stan. Evo ga još jedan bajer! Brzi. To, rokli ga. Vratno se zombije, brate, njega ne vidim. Ne vidim gdje, evo ga. Nije to on! Imao je drugu neku pušku. Dakle ih toliko odjednom, brate. Hey, guys. I don't want any trouble, I just kinda wanna get out. Ti pucaš? Evo ga baja! Gdje? Ispred minimarketa. Vidim ga. Gdje? Prebacio se preko ograde, tamo kod autobusa ona. Si prešao ogradu. Brate, moram mi kažeš ko... Sa ti? Oh, gotta work on your aim there. Oh, Steve, there you brate. go. Da, You hit me. ubijam ga, mrtav je. Shut up, Eskimo. Mrtav je. Nazad do našeg ATV-a, Mogli smo i da... a ovaj lik, brate, što sam ga roknuo zadnjeg, Što nećemo džip, brate? Džipom, a? Da. Desno mene neko puca pištoljem. Desno tebe. Da, brate, u ovom pravcu, dole. Znači, severno. Dole smo baraka. Prema dole, pa da, hoćemo lagano ka tamo. Ajde. Znači, ne idemo kolima. Nismo vidjeli da li ima municije, brate. Gde je? Za pištolj. Još pozadiju, na backspace. Backspace? Brate, meni mozak trokira. Smo vidjeli da nema municije u backspace-u. Čovjek živi u backspace-u, je. Ja sam odletio, brate, totalno. Brat. Brate. Ovo nije valjalo. Ovo je neko se skršio, brate. Ovo je znak da je nedobro, brate. Pa podač mi leti po monitoru, jebem li ti mater. Čuješ, brate? Čuo sam ga. Ne smije da znao da sam ja čuo. Brate, ali roka baja. On je u apartmentu, verovatno. Čekaj, moramo da otresimo. Jesi? Desno sam skrenuo da bi vidio dole možda. Ne, u minimarketu je izgleda. Jeste, čekaj da ga vidim, da ja imam... Zombi pokušavaju da uđu u minimarket. Snimaj dole, brate, ili mene da se približi malo. Da ulazim. Čujem ga, brate, puca iz pištolja, brate. Da, ispuštaj ih, brate. Prići ću mu između zgrada, probat ću tako, brate. Da me ne bi video. Brate, možda nije sam, ima ovdje brdo protiv zombija. Jesi ga vidio u minimarketu možda? Ne, ali zombi idu ka pozadnju. Evo ga, vidim ga, Evo ga. gili sut. Čekaj, Mrtav je. Ne znam da li sam ideš.
Penjuju se zombi, evo ga beži gore iznad kuće. Ja ću se ropati s zombijima, ne boj se. Vodio sam ga! Bravo. Evo, krajnici. Ubio sam ga! Brate, sa 300 metara! Lesi, majmune!